الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الله سبحانه وتعالى وذنن إزغي كتاب القرآن دا أيتا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. نحل سورة هنن هي كانت وضع آيات والآيات مغانها بالهنا يعني محمد. الله سبحانه وتعالى قرآن دا كوب أسرقلاردا وذنن پیغمبرنا مراجعته، لكن بو كوب أسرقتا bütün ümmetine qağıla. Bu müracaatitu bütün ümmetimizge her birimizge qağıla. Bizhine ey Muhammed şu kitaptı yani Kur'an'dı düşürdük bar nemege üyretu asıqlav bularak dini. Bar nemege asıqlav hem anlatu bularak dini. Hem şulay yok Müslümanlarga boyunlusularga doğru yolga yeteksilik etip şulay yok merhamet hem kıvanıslı haber etip deyini. Kıvanıslı, hüyünüslü haber etip yani cennet turahında. Yani Allah subhanahu ta'ala mında Nisa'yı bir şutlap gite bu şu kitaptı Allah Teala hizge bar nemege anlatu bularak hem asıqlav bularak düşürdük deyini. Şulay yok Müslümanlarga, boyunluslarga doğru yolga yeteksilik, şulay yok merhamet hem kıvanıslı haber deyini. Bu kitapta Allah Teala özünün kullarına ularning barliq manfaatlarini bayon qilib bergan. Aytdi bitinde bar nimaga anlatuv bo'laroq indirdik deydi shu kitobda. Tibyanan likulli shay. Agarda kishi yaxshi anglaykan Qur'onni, uga tutunar ekan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sunnatini bilar ekan, bilasak o'zining barliq manfaatlarini dinga qarata, dunyoviy turmushuna qarata, ham axirat turmushuna qarata manfaatlarining anlatmaları hem asık yeteksisi bulup dura şu kitap Kur'an. Allah Teala bizden Rabbimiz, bizi barlığa getirüsü, barlık alemlerden huzahı, bar neme bilen idara etüsü, tertipke halusu, ol mitilay şul bula. Ol tilemegen neme, eğer de bütün dünyalar yürüründe olgan, bütün mahluklar birge yiyilip, birey neme bulun tileheler, lakin Rabbimiz tilemehe, ol bulmayasak. Ol bulu hiç mümkün değil. Hiç mümkün değil. Bar nemani Allah subhanahu taala o'zining kamil g'ilimi bilan sulg'ab olgan. Bilimi bilan, g'ilimi bilan sulg'ab olgan. Allah subhanahu taala ayta, o'zining payg'ambarina murojaat etib, amr eta, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma sha'a Allah." ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير لقوم يؤمنون. الأعراف سورة يده كان هي سو آيات. ونما غناها أيد أي محمد من أدمسن فايدة غلا زيان غلا إياته ولد. يعني فايدة هم زيان كم قولندا الله تعالى قولندا. Yani üzüme fayda gala, ziyan gala iya tugulmun. Fakat Allah Teala bilen gene. Allah Teala eğer de miye ziyan tilaha, ol bulasa. Eğer de Allah Subhanahu Teala miye fayda tilaha, ol fayda bulasa. Şundan aytayın da وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. Eğer de min gayb, yani yaşırın ilimde bilgen bulham, yani kilesekte ni bulganın, mini nime kötkenin, İşlegen işlerimden neticehen bilgen bulham, hiç şekil özüme yaxşılıkta faydamı arttırır ilimdi. Allah Teala nimeti aytır yapışa şunu. Bilgen bulham, kilesekten iyi bulasağım, gayb ilimin bilgen bulham, özüme faydamı arttırır ilim, özüme hayırlıkta arttırır ilimdi. Lakin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kilesekten nime bulasağım, gayb ilimine iyi tugul. Ol yabay kişi. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوء. Hamiye hiç bir nasarlık qağılmaz ineti. Eğer de kilesek de bilgen bulham, işlegen işlerinin neticelerini bilgen bulham, miye bir nindide nasarlıkta qağılmaz ine anı min ura bitirnimdi. Şulay tip aytırıya kuşar. Allah subhanahu ta'ala. İn ana illa nazirun li qavmin yu'minun. Hem min fakat iman keltirgen kişiler üçün izkertüsü giratini.
Мин фақат иман келтергән, ягъни мусулман, Аллаһка буйһынган кешеләр өчен искәртүсе генә тине. Аллаһ мине шул вазифа белән мине йөкмәткән. Мине йөкмәткән һезгә иткерергә, искәртергә Аллаһ Тәгаләнең газабы менән һәм һөендерергә Аллаһ Субханаһу Тәгаләнең мәңгелек ләззәте менән, җәннәте менән. Ягъни үзенең мәхлукларының, кулдарының мәнфәгатьләрен бер Аллаһ гына белә. Аллаһтың кулында файдалы, зыянда. Һәм уларның кылган сәбәпләренең нәтиҗәһе Аллаһ Тәгаләнең кулында. Әлбәттә Аллаһ Тәгалә безгә бу дөньяны буйһындырган һәм безне өйрәткән ничек иттереп ошо дөнья менән кулланырга, ничек иттереп файдаланырга безгә җир биргән. Өйрәткән безгә унда әсәсеп үзебезгә иген үстерергә, төрле яшелсә, емештәр үстерергә, мал асрарга, шулай ук җирдәге булган байлыктарны куллана белергә, агасты, тимерде, башка җир байлыкларын кулланырга безгә Аллаһ Тәгалә өйрәткән. Шулай ук иҗтимагый тормышыбызда барлык сәбәпләр нәтиҗәһе Аллаһ Субханаһу Тәгалә кулында. Аллаһ Субханаһу Тәгалә кулында. Ягъни файда һәм зарар уның кулында. Шуны аңларга кирәк. Һәм Аллаһ Азза ва Джалл безгә үзенә табынырга куша. Ул безне шуның өчен генә барлыкка китерүен безгә хәбәр итә. Ама халактул джинна вал инса илля лиябудун. Мин кешеләрне һәм җиндәрне барлыкка китердем, фақат миңа табынһындар өчен ди. Ягъни фақат Аллаһка бирелеп, тәнебез, йөрәгебез белән уга буйһынып яшәргә. Уга буйһынып яшәргә, уның кулы булып яшәргә. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә безне барлыкка китергән бу дөньяга һәм шуның белән безне буйыра. Шуның белән безне буйыра. Һәм ул безнең табигый тормышыбыз. Аллаһка буйһынып, уга бирелеп, яны без тәнебез белән ул алдында кәмһенеп, уны яратып, кушкандарын үтәп, тыйганнарын тыйлып яшәү безнең табигый тормышыбыз, табигый хәлебез уга табынырга. Һәм Аллаһ Субханаһу Тәгалә быга һич мохтаҗ түгел. Шуны аңларга кирәк. Агайны безнең табынуыбызда Аллаһ Тәгалә мохтаҗ түгел. Бер нинди файда китермәйбез без Аллаһ Субханаһу Тәгалә. Беренчедән башлап адагына тиклем бүтән кешелек дөньяны тиешлесе итеп, Аллаһ динен тотып, Аллаһка буйһынып яшәһә, тугры кул булып яшәһәләр дә, Аллаһ Тәгалә бер нинди файдалы килмәй. Бер нинди файда китермәй бу. Һәм дә бүтән кешеләрдә, бүтән кешелек дөнья һәм ендәр дөнья Аллаһ Тәгаләнең диненнән баш тартканлар беренчедән башлап адагына тиклем бу Аллаһ Тәгаләгә бер нинди зыян да китермәй. Зыян да китермәй. Дин тоту кемгә файда китерә? Фақат безгә генә файда. Кешеләргә файда, әгәр дә уйлаһалар, әгәр дә акыллар булса, зур файда. Диндә бүтән безнең мәнфәгатьләребез бар. Шәхси тормышыбызда ла, иҗтимагый тормышыбызда ла, сиясәтебездә ла, иктисадыбызда ла. Бүтән яктан да безнең мәнфәгатьләребез бар. Безнең мәнфәгатьләребез бар. Әгәр дә кеше уйлай белһә, без Аллаһтың диненә мохтаҗбыз. Аллаһтың диненә мохтаҗбыз. Ашау һәм эчүгә караганда ныграк. Ислам динен дөрес итеп, тиешлесе тоту, кабатлап әйтәм, тиешлесе тоту. Безгә ике дөньяга файда, зур файда, бөек файда. Бу дөньяда инде кеше шәхси тормышында Аллаһка буйһынса, күңел бәхете менән һәм тыныслык, канәгатьлек, душманларының мәкерлегеннән иминлек менән һәм башка мәнфәгатьләр менән бүләкләнсәк. Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә: "Фәмән иттаба'a худая фәлә яḍillu ва ла яшқа." Таха сүрәһенең 123 аяты. Кемдә кем минең итәкчелегемә иярә, ягъни минең Коръаныма, минең китабыма, минең динемә иярә, минең пәйгамбәремә иярә икән, бер касан да адашмас ди бу дөньяда. Бер касан да адашмас һәм бәхетсез булмас ди. Һәрбер кеше бит инде эзләй үзенә бәхетле тормыш. Ләкин бәхет кая яшерелгән? Бәхет яшерелгән Аллаһтың динендә. Аллаһ Тәгаләнең динендә тиешлесе әйтеп динен тотуында. Бер касан да бәхетсез булмас ди. Бу дөньяда ла, ахирәттә ла. Һәм инде киресенчә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ман аграда ан зикри фа инна лаху маишатан данка." Кемдә кем минең искәртүемнән баш тарта ди, уга авыр, кысынкы тормыш әзерләнде ди. Авыр, кысынкы тормыш, бәхетсез тормыш ди. Бай булуына карамастан,
көчле булуына карамактан, абруйлы булуына карамактан, ул бәхетһез кытынкы тормышка дусар буласа. Ошо бәхетсезлек туйгыһы, кытынкылык туйгыһы уны бер касан да ташламаяса. Чөнки ул Аллаһка буйһынмай яшәй. Аллаһ Тәгаләгә буйһынмай яшәй, үзенең табигый хәленнән баш тарта. Табигый хәленнән баш тарта. Алдагы утырышларыбызда, кайгы утырышларыбызда буга мисал китергән булдык. Мәсәлән, усып йөргән кырагай кошты ситлекте асараһың да, ни генә ашатмаһың да, нинди генә тәмле ризыклар ашатып, юындырып дигәндә исереп тормаһың да, ул бер касан да бәхетле булмаяса. Бәхетле булмайса. Касан бәхетле була ул? Ул бәхетле буласа, әгәр дә кырда яшәһә, иректә яшәһә. Шулай бит. Үзенең табигый хәленә кайтһа, усып йөрәһә, урмандарда, кырдарда ризыгы әз булһа ла, ул шул тормышка күнегелгән. Аллаһ Субхаһу тәгалә аны шуның өчен барлыкка китергән. Кешене дә Раббыбыз барлыкка китергән үзенә гыйбадат өчен, үзенә бирелеп яшәр өчен. Һәм уның бөтен мәнфәгатьләре шул диндә яшерелгән. Агайны. Диндә яшерелгән бөтен мәнфәгать ситтә эҙләргә кәрәкмәй. Кәрәкмәй барып эҙләргә сит илдән, Европага барып, Америкага барып, ягъни Кытайга барып, башка ерләргә барып эҙләп йөрмәгез. Бөтен мәнфәгатьләребез диндә бар. Диндә бар. Динде генә өйрәнергә кирәк. Агайны. Динде ташлаганбыз. Коръәнде алып куйганбыз, уланга батып үткән. Берәү дә аңламай гарәп телен, башкортлар һәм татарлар. Берһелә гарәп телен аңламай. Берһелә дин өйрәнмәй. Һәм бөтәһелә теләй бәхетле булырга. Бөтен кешеләр теләй бәхетле булырга һәм үзенең халкын көчле, абруйлы, гыйззәтле булуын теләй. Ләкин ул барып сыкмаяса. Ул бер касан да барып сыкмаяса, әгәр дә дөрес сәбәпләрен алмаһак. Дөрес сәбәпләрен алмаһак. Дөрес сәбәбе кайда? Диндә. Дөрес сәбәбе диндә. Шулай ук Аллаһ Субхаһу тәгалә кимдә ким уга буйһынып яшәй, әйттек бит инде һәр вакыт Аллаһтың ярдәме буласак. Һәр вакыт тоясак Аллаһ Тәгаләнең ярдәмен янында. Һәр вакыт Аллаһ Субхаһу тәгалә уга авыр хәлләрдән сыгым бирәсәк, кутылу бирәсәк. Һәр вакыт душманнарның мәкерләреннән хаклаясак. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, үзенең бер бөек хадисендә, бу хадисте инде Абдулла ибн Аббас исемле бер сахаба хәбәр итә. Ул әйтә, мин бер заман Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм артыннан ияреп бара идем. Һәм ул бәләкәй малай иде, яшь малай иде. Һәм ул миңа борылды ла әйтте: "Я гулам, инни уаллимука калимат." Эй улан, мин һиңа кайбер һүзләрне өйрәтәм диде. Һәм ул Аллаһтың илчеһе, шулай бит. Ябай кеше түгел, Аллаһтың илчеһе. Әйткән һүзләре бөтәһе Аллаһ Тәгалә өйрәтү. Аллаһ Тәгаләнең өйрәтүләре. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ма янтиқу анил һава ин хуа илля вахйун юха." Ул үзеннән сыгып бер ни дә әйтмәй ди. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзеннән сыгып, үзенең теләкләре буенча үзенең фикерләрен әйтмәй ди. Ин хуа илля вахйун юха. Ул фақат Аллаһ Тәгаләнең күктән бирелгән гыйлеме генә ди. Вахй дип атала. Һәм пәйгамбәр бу малайга әйтә: "Ихфазилла яхфазук. Ихфазилла таҗидһу туҗахак." Аллаһты хакла, ул һине хаклар ди. Ягъни Аллаһ һиңа куйган сиктәрне хаклар ди. Аллаһ һиңа буйрган динде хакла үзеңдә ди. Аллаһ куйган сикләрдән сыкма, ул һине хаклар ди. Субханаллаһ. Бу бөек һүзләр. Аллаһ һиңа куйган сиктәрне тот ди, хаклар ди. Уга буйһын ди. Һәм Аллаһ һине хаклар ди. Ихфазилла таҗидһу туҗахак. Аллаһты хакла, уны һәр вакыт алдыңда табырһың ди. Аллаһ һиңа куйган сиктәрне хакла, динен хакла үзеңдә, һәр вакыт Аллаһты үзеңнең алдыңда табырһың. Ягъни һәр вакыт Аллаһтың ярдәмен күрерһең ди. Ярдәмен кыенлык вакытларда, авыр вакытларда Аллаһтың ярдәмен, коткаруын күрерһең ди. Субханаллаһ. Бу баланы нимәгә өйрәтә? Зур хикмәткә өйрәтә. Без балаларыбызны нимәгә өйрәтәбез? Йырларга, биергә, ничек иттереп акча кәсеп итәргә, ничек иттереп банкир булырга, ничек иттереп хатусы булырга, һәм ничек иттереп саудагар булырга, ничек иттереп үй төзергә, шуны өйрәтәбез. Ысын белемде балаларыбызга өйрәтмәйбез. Без югалтканбыз аны. Аллаһ Тәгалә бездән мәхрүм иткән, безнең халкыбыздан. Мәхрүм иткән агайны. Һәм безгә уны кире кайтарырга кирәк. Бүтән көчебезне халырга тиешбез, шуны кире кайтарырга. Кире кайтарырга. Һәм артаман әйтүгә: "Иза сәалта фасъалилла, ва иза истаанта фастаин биллаһ."
Agarda muhtoj bo'lsang, bir nimaga tey. Yordamga muhtoj bo'lsang, tey, bir nimaga muhtoj bo'lsang, Allohdan so'ra tey. Allohga murojaat et, Robbingga. U seni ko'ruvchi, butun nimaga qudratli, butun nima uning qo'lida. Uga murojaat etding. Lekin buning sharti nima? Uga bo'yinu. Uning dinini haqlab o'zingda, durust etib dinini tutib, ular rizo bo'lgansa. Artaman ixtibor etgan. Va alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uk illa bi shay'in qad kataba Allahu lak. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. بلتي أجر ذا بار كشلر ذا دنيا الله بار كشلر ذا هنا برأي فايدة كترمتب يلش هالر ذاتي يعني كذا تدا كترجع دنيا الله بتون كشلر هنين بردنا يردم إتمتب يلش هالر ذاتي الله هنا يضغم تش يعني تلاقندن başka bir nimeden de yardım ite almaktadır. Subhanallah. Bütün yardım, bütün ziyan hem fayda Allah kolunda. Fayda hem ziyan Allah kolunda. Eğer de bütün dünyalar kişiler hin yardım ite bittiler, mesela iyi halarga hin. Tilehelerde Allah Teala bunu tilemehe hiç mümkün değil ul buluğa. Şul ayvırdın buluğa. Hiç mümkün değil. Bravo da Allah'ın tilegine karşı gelmeyi. Ve ma teşâ'ûne illa en yeşâ Allah. Hem tilemeyi gitti Allah Teala ite min tilemeyin sifi. Bizim tileklerimiz Allah Teala'nın tilegine alda sıkmaydı qasında. Dünyalar bütün kişilerin tilekleri Allah Teala'nın tilegine alda sıkmayasa. Hiç mümkün değil. Hem şulay barlık kişiler, dünyalar kişiler hine zarar getirge tip yığılışalar da Allah yazgandan tış bir nide eşeği almaktardı. Bir nide ziyan getire almaktardı. Subhanallah. Eğer bütün hini ultra bittiğinlerde yılıp hini ultra'ya karar koyarlar. Eğer Allah Teala tilemeha birov da hine ziyan getire almayacak. Fakat Allah Teala tilegense gerek. Bunday hadislerde hem ayetlarda yatlarga gerek, hem aqlımızga, yüreğimizga hindirge gerek. Hem ballarımızga üretirge gerek. Ballarımızı hem ödebizde şu hadisler bilen, şu hikmetler bilen terbiyelerge gerek. Subhanallah. Hadis bul Tirmizi hadisler yığındığındakiler. Ama indi bu hadisler bitinde bir ayttık bir köp hikmetler toplanılgan. İnne Allah Teala hini haqlayasa, iminlik biresek, düşmanlarının mekirliginden üstünlük biresek, lakin qasan nindi şart bilen cevap İslam dinin tiyişlise, dürüst etip Allah riza bulgansa tuthaq. Dürüst etip anlap dinde Allah riza bulgansa tuthaq. Tugel dinde oyun yola aytip kine. Bizim halkımızın yolahı şulay dip kine tuthaq. Elbette tugel. Hem şulay dindin bir ülüşün alıp qayhibir öşlerinden baş tartı tugel. Qayhibir kişilerin öllerine dinde nime akşay, şunu alalar hem başka hem sitke etip koyarlar. Yok, elbette. Bana Allah subhanahu teala kabul etmeyi. Allah Teala ayta: "Ya eyyuhellezine amenu udkhulu fis-silmi kaffe." Ey iman keltirgenler, İslamga tulahınsa ine gitti. Tulahınsa, tiyişlihinsa ine gitti. Hem din tugel ata-babalar yolahı, abi babaylar hüzleri, hem hikayetleri hem legendaları tugel, din ul Kur'an, yani Allah hüzleri, hem onun ilsihi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den hüzleri, hadisleri. Bizim dinimiz şu iki büyük niyetge tüdülgen. Hem şulayıp Kur'an'ın ayatların hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinin meğanelerin nişe getirip anlara teyişmiz. Cevap Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlatığı hem onun sahabeleri anlagansa anlarga teyişlidir. Ular anlağı boyunsa. Çünkü sahabeler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulgan onun doğru yardımsaları bular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ularga torundan doğru dinde yürüter. Hem torundan doğru kurhata ularga nişe getirip dinde tuturga. Nişe getirip Rabbimizga ibadet kılırga, dürüst etip nime yaray, nime yaramay, nime fayda getire, nime ziyan getire, şularni bütünde ularga yürüter. Hem Kur'an ayetlerin meğanelerini ularga torundan doğru yürüter. Bugün günde türlü kişi Kur'an'da okuyda, türlüse itirip onu anlay, hem kişiye anlatırga tırışa. Garip dilini anlamay. Kur'an'da anlay almayız, hakiki meğanelerini anlay almayız, garip dilini bilmeyinse. Hak yolda bilmeyinse. Kur'an'da biz anlarga teyişimiz, Peygamberimiz anlagansa, hem onun sahabeler anlagansa. Hem dinde ular tutkansa tuturga teyişimiz. Ular nisik dinde tutkanlar ezme-ez bizde şulay etip dinde tuturga teyişimiz. Şul ravişle dinde tuturga teyişimiz. Ular anlağı boyunsa dinde anlarga teyişimiz.
Şunun üçün de musulman ümmeti köp türkümlerge, köp ağımlarga, köp sektalarga bölünüp ötken. Birovlar Sufiler, ikinciler Şiiler, üçüncüler ikinci partiye, üçüncü partiye her birinin özünün anlawı. Lakin qayhi anlaw dürüst, ul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anlawu hem onun sahabeler anlawu insa. Şoğala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, "Mening ümmetim 73 türkümge bölünäsek" dedi. Wa kim onu öğretti? Allah Teala öğretti, haber etti. O'zining hadisinde ayta, bu hadisde Abdullah ibn Amr ibn al-As isimli sahaba haber ayta, Peygamberimiz aytdi, "Mening ümmetim 73 türkümge bölünäsek" dedi. Bütahla uttatini. Subhanallah. Yani 73 türkümünün bütahla uttati birovdan başqa dedi. Birovuna qutulasak dedi. Ondan horanlar yanında bo'lgan sahabalar horanlar kimdir ular deb. Yani qutuluşlar kimdir ular deb. Niçin horanlar? Çünkü ular şu qutulu türkümü arasında bular dilendiler. Şunduk ya horo verirler, kimdir ular deb Peygamberimiz cevap verdi, "Ma ana alayhi ve ashabi." Min hem min sahabelerim yolunda buluşlar dedi. Min hem minin sahabelerim yolunda buluşlar dedi. Yani dinde ular anlaw boyunca anlawçılar, ular tutqansa dinde tutuşlar, Qur'anda ular anlaw boyunca anlawçılar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerin ular anlaw boyunca anlawçılar, şular qutuluqdan bulsak dedi. Birden bir türküm Allah subhanahu wa ta'ala ayta, "Was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar." Ma'anaha eng avvalgilar, eng alda bo'luvchilar dedi. Muhajirlar ham ansarlar. Muhajirlar ham ansarlar. Muhajirlar kimlar ular? Ham ansarlar ular Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri, doğru sahabeleri. Ansarlar ular Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e tuyak birisi musulmanlar, Medine qalanın musulmanları. Muhacirlar ular Medine'ye koşunup kilisi sahabeler. Şular indi bütahla sahabe var. Muhacirlar hem ansarlar. Allah Teala ularda maqtab ayta. Evvelgiler, yani dinde en evvelgi musulmanlar, en birinci musulmanlar, muhacirlar hem ansarlar. Hem ihtibar etegen, hem şulay teyişlise dürüst etip artlarından iyerüsüler dedi. Biz elbette Hedin bilen muhacirda tugul ansarda bula almaybiz. Ul vaqtlar o'tgan indi. Lakin biz qaysi türkümden bulga tiyishlibiz? Biz bulga tiyishlibiz ortlarından dürüst etip yeruslardan bulga tiyishlibiz. Vallazina ittaba'uhum bi ihsan. Ular ortadan tiyishlisa yeruslardan. Biz hedin bilen agayını şular türkümden bulga tiyishlibiz. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ular bilen riza boldu deydi. Subhanallah. Allah Teala şu yoluna riza. Muhacir hem ansarlar yolu bilen, sahabeler yolu bilen, hem ular artından tiyişlise yerüsüler bilen, şular yolundan Allah subhanahu teala riza buldu, hem ol musulmanlar mı Allah Teala riza buldu deydi. Varadu an, hem ular onun bilen riza buldular deydi. Elbette bu yoldan barmayasak bir kimde Allah Teala dinine riza bulmayan kişi. Bu yoldan fakat barasak Allah Teala'nın dinine riza bulgan kişi. Hem Allah ular mı riza buldu, ular Allah mı riza buldular deydi. وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ. Hem Allah Teala ularga edirlerini atlarından sıltırap yılgalar ağısı cennet baksalar. Subhanallah. Biz hedin bilen bulga tejbid osu türkümde. Allah Teala işarayta dinde türlü şeytip anlarga tugil. Birov kila bir türlüsü anlayasak, özüne nime kerek alasak, nime kerekmey şunu sitke etesak, türlü kişi türlüsü anlayasak. Lakin hak kayda Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hem onun sahabeleri anlağı insa dinde onlara gerek. Ular tutqansa dinde tutura gerek. Bunun bir ağırlığı yok. Birinde ağırlığı yok. Hak yol şunda. Hem bu bizim bölünübüzün Müslümanların bugün günde ıgı kelip bir-biriyle talaşıp bölünüp ötüleri ne sebepli? Ana şu hak yoldan taypılık sebepli. Her biri Kur'an'da özün sağlay. Her biri hadiste özün sağlay. Bir hadiste bir yolga getirip tığa, ikincisi ayatda ikinci yolga barıp tığa, özüne tilegense özünün partiyanın yakları üçün, özünün sektahin üstünlük getiri üçün hadisler bilen oynay başlaylar. Ayatlarının mağanaları bilen oynay başlaylar. Hem bu indi getirip yetkire bölünüge, tarqaluga, hem kösüdülükke. Elhamdülillah. Eşhedü en la ilahe illallah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد همين دعغينا adaq aralarda indi ko'p eshittirga to'g'ri kelar. Har bir kishi boshqirt xalqining
ko'tarib yo'llari to'g'risida hiylashadi. Ko'p hiylashuvlar ham bahslar bor. Birovlar aytadi bir turli ishlar kerak, ikkinchilar aytadi ikkinchi turli ishlar kerak. Birovlar aytadi quturuv yo'li o'sha yo'ldati, birovlar aytadi yo'q, ikkinchi yo'ldati. Butahla o'zining xalqini ko'tarib yo'l to'g'risida hiylashadi. Ham har bir hiylaular albatta bek motor hujjar aytadi qo'yibirlari. Shulay kerak, bulay kerak deb. Lekin asl barliqda ul durust sababmi? Alla tugilmi? Biz aligina hiylashib ketdik. Durust sabab qayda? Durust sabab Alloh taolaning dinini tiyishlisa etib yabishuv. Nimadan boshlara kerak? Tarbiyadan boshlara kerak. Tarbiyadan boshlara kerak. Tugil qurol tutib sig'irga, qilich tutib sig'irga. Tugil demonstratsiyalar sig'irga. Tugil buni rais etib qo'yirga, ham tegini boshliq etib qo'yirga. Tugil bu bizga bir nida foyda bermaysa. Balki tashtangina motor bo'lib ko'rinhala, lekin durust foyda qayda? Allohning dinini naqid tarbiya beshu. Allohning dinini tiyishlisa beshu. Allohga bo'yinu, Allohga berilu. Shul durust yo'q. Ham shuni biz o'zimizda tarbiyalarga tiyishlibiz, ham bolalarimizni, kelajak o'g'illarimizni shunda tarbiyalarga tiyishmiz. Ham bu tarbiya nimadan boshlanadi deb so'rasangiz, albatta ma'rifatdan. Alloh taolo aytadi: "Iqra bismi robbikallazi xalaq." Payg'ambarimizga eng birinchi oyat tushadi. Eng birinchi Qur'ondan oyat tushadi: "Iqra bismi robbikallazi xalaq." Albatta u vaqt oyat tushganda g'arab xalqi, butun g'arab xalqi adashuv dinida bo'ladi. Allohdan boshqa yolg'on ilahlarga tapilgan bo'ladi. Ularning hatto davlatlari ham bo'lmaydi u zamonda. Ular tarqalib o'tgan qabilalar bo'ladi. Tarqalib o'tgan aruzlar qabilalarga bo'linib o'tgan bo'ladi. Bir-birini hug'ishib, bir-birini asirlikka olib, bir-birini qo'litib, bir-biriga hujum etib, tug'anliqlarni o'dib, zina qilib, isirtkish isimliklar isib, shulay deb yashagan bo'lgan xalq bo'ladi. Eng tuban darajadagi xalqlarning biri ham u vaqtda. Ham eng kuchli xalq bo'ladi, albatta. Tarqalib o'tgan xalq. Shuning o'shunda ularni birovda bosib olirg'ala tilamagan. Ular yashaganlar shunda bir-birini hug'ishib, g'izg'i kelib, ham birovda ularni hatto bosib olirg'ala tilamagan bo'lgan bo'ladi. O zamonda ning uchun bir foyda yo'q. Bu xalq eng kuchli xalq. Iqtisodiy aqlabda, siyosiy aqlabda, diniy aqlabda deganda eng birinchi xalda bitdi. Shulay askariy aqlabda eng kuchli xalq bo'ladi. Eng kuchli davlatlar bo'ladi u vaqtda kim? U Persiya, Persisk imperiya ham Rumlar, ya'ni Vizantiya imperiya. Eng zo'r dunyoni tutgan ikki zo'r davlat bo'ladi. Eng zo'r ikki davlat bo'ladi. Ham endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni Alloh taolo payg'ambar etib haylash shu xalq orasida eng ko'rkam xuluqli, eng to'g'ri, eng g'azil, eng ehtiromli kishi bo'lgan Muhammadni haylab Alloh taolo o'zining payg'ambar etib. Ham uga eng birinchi oyat tushira: "Iqra bismi robbikallazi xalaq." O'qit, hini borliqqa ketsa Robbining ismi bilan o'qit. Qur'on o'sha. Ham endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga amr etiladi, o'zining xalqini unday boshlar. Va andir ashiratakal akrabin. O'zingning tug'anlaringni, tug'an-tumasalaringni unday boshladi. Ham Alloh subhanahu va taolo albatta o'zining payg'ambar bo'lar, uga ko'p xonavlar bera. Albatta butun kishilar xulos dinga kirmaylar. Eng birinchi ko'ra endi qarshiliklar, mudxil etadilar, dushmanlik ko'ra. Ham ularni bir ko'p qazanib qo'ylar, lekin bu Alloh taolaning hinovigina bu. Albatta quturuv yo'li yengilgina tugul. Albatta u yengil agar Alloh subhanahu va taolo yengillikka. Lekin Alloh taolo o'zining payg'ambarini zo'r xonavlar beradi. Lekin har vaqt qiyinliklardan uga savob beradi. Dushmanlarning makrigidan haqlaydi, ham yordam etadi. Uga boshqa bek musulmonlar ortidan yeri, haq dinni qabul etadi. Ham u albatta Alloh taolo amr bo'yicha qo'lini tushirmay, ya'ni tushungulikka berilmay, Alloh taolo uga yoylab Qur'on indira, tamomlan qabrlar, avliyalar, shishmalar, toshlar, og'astar, payg'ambarlar qabrlari ham boshqalar bir foydalar keltirmagan, ham durust tugul ekan, anglatuv bilan Alloh taolo oyatlar ibara. Bir Alloh taolo o'zingizga bo'yinirga, o'zingizga tabinirga soqir bilan oyatlar indira, ham yoylab ul tarbiyalay boshlaydi. Musulmonlarni va yergan musulmonlarni tarbiyalay boshlaydi, ham bo'yinirga boshlatgan kishilarni unday beradi. Alloh taolaning oyatlarini o'qiy ularga. Ham shulay etib, yoylab Alloh subhanahu va taolo 23 yil isinda eng tuban darajadagi xalq, eng dunyolarga eng kuchli xalqqa aylanadi. Eng kuchli davlatga, eng kuchli xalqqa aylanadi. Ni orqasida islom orqasida. Ham Umar ismli payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bir sahobaga ayta,
Alloh taolo bizni ko'tardi o'sha din islom orqasida. Islom orqasida biz o'sha islomga tegishli tutunuv orqasida bizni ko'tardi. Agarda biz quvvatni ham kuchni islomdan boshqa illahak Alloh taolo bizni tuban hatasakdini. Alloh subhanahu taolo bizni tuban hatasakdini. İxtibor eting. Agarda bizda kuchtilahak xalqimizni ko'targa tilahak eng kuchli eng pashutli xalq bo'lgan tilahak tutunurga tegishli dinga ham diniy tarbiya olishga tegishli. Bu albatta bir kunda ishlanadigan ish tugul, ham bir oyda ishlanadigan ish tugul. Buning uchun yillar kerak. Hem onu elbette başlara gerek. Elbette onu başlara gerek. Eng hırganıp, nimene başlara gerek? Mağrifetten. Uqarga gerek. Dürüz ilim alır gerek galimlerden. İslam dinini galimlerinden. Dinde öğrenirge gerek. Kur'an'ın mağnelerini anlara gerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini anlara gerek. Hem şunu tanıtıra gerek halk arasında. Hem ballarımızda şuna terbiyeleri gerek. Şunda biz inşallah neticehini göresek. Allah Teala rızalığıyla neticehini göresek. يجعل أغين قلق خلايق الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا بلين نور سورة إلا بيشنس آياته أنا معناها الله وغذا التتي الله تعالى وغذا التتي Dürüstlükte Allah Teala'nın vaadahi hiç şekil utalasak. Allah Teala vaada etti. Kimler iman keltirdiler? Yani dinge dolayım kirdiler. Değişilse etip tutundular. Allah Teala rıza bulgansa. Vaadallahü'llezine amenu ve amilu salihati. Allah vaada etti. Kimler iman keltirdiler? Hem dürüst ameller kıldılar. Yani Allah'a dürüst etip ibadet kıldılar. Dürüst etip dinde tuttular. Dürüst anlamıyla dinde anlap dürüst etip ameller kıldılar. Nime vaada etti onlara Allah Teala? Hiç şekil onları yeryüzünde hüküm hüruslerden itirbildiğini. Hiç şekil onları Allah Teala yeryüzünde hüküm hüruslerden itirdiğini. Nak onlara teklimgilerdi hüküm hüruslerden itken hemek. Eğer de ulanhaq bu ayatta zor hikmet var. Bu ayatta Allah subhanahu taala hüküm hürudun hem büyüklükten, kuvvetin, halkın kuvvetin hem büyüklüğünün şartlarına işaret etti. En birinci Allah Teala vaada etti. Vaada Allah subhanahu taala vaadahi hiç şekil utalasak. Kimlerge vaada etti? O iman keltirip dürüst ameller kılsınlar. İman keltirip dürüst ameller kılsınlarga vaada etti. Eğer de nindigine tüben idilip yaşayan halkına olmahan şu yolga tutunha iki kullab degendey. İki kullab. Şu yolga tutunha Allah'a boyunup, dinin dürüst etip tutup, Allah koşkanlara aşanıp, Allah koşkanlarda ötep yaşay başlaha Allah subhanahu taala hiç şekil onlarda yeryüzünde hüküm hüruslerden itirdi. Ne onlarga tekilmelerge ilki zamandağı peygamberlerge boyungan halklarda hüküm hürusler etken ama onlarda hüküm hüruslerden itirdi. Hüküm hüruslerden itirdi. Yani erkinlikte yaşayacaklar. Güç kuvvet bilen yaşayacaklar. Düşmanlar onlardan korkasak, çünkü onlar Allah'ın doğru kulları. Hem Allah subhanahu taala o halkta köteresek dini. Hüküm hürusu etesek. O'zining yer boyliqlarini qo'llanasak, nitilay shuni ishlayasak, o'zining dinini tutasak, bir kimdan da qo'rqmayasak. Artaban ayta Alloh taolo: "Va la yumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum." Ham Alloh subhanahu taolo ularga mumkinchilik beradini o'zining dinini tuturga. Ya'ni ular erkinlik bilan dushmanlaridan qo'rqmayinsa, boshlarini ko'tarib o'zlarining haq dinlarini tutasaklar. Mescidler koyasak, tirayaklardan dirhilkip turasak adamlardan, bütün kişiler ibadet kılasaklar, iminlik koyasak, bütün hala dinlerin dürüst etip tutasaklar, düşmanlardan korkmayınsa. Düşmanlardan en dur nefretleri, Müslümanlar özlerinin dinlerin dürüst tutularında. Dürüst tutar. Hem onlar kurelmeyler İslam dini, hem de tırışalar İslam dinini bitirirge. İslam dinini bitirirge, balayında Allah Teala'nın hanavı. Allah subhanahu ta'ala ite, لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Hinin menen Yahudilerle, Nasaralarda, yani Hristiyanlarda bir qasanda riza olmayasaklar, kulak halı. Bir qasanda riza olmayasaklar, hin ular yolu boyunsa, ulardan yalgan dinlerine kirmeyinse, ular hinin bir qasanda riza olmayasaklar.
Her vakit tırışaksaklar hini bitirirge. Hini idirge. Hinin dinini bitirirge. Şunan Allah Teala artaman ayta وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا Hem ular zati korkularından hon iminlik birer bitti. İminlik birer bitti. Korkularından hon yani eğer korku bilen hem algaz ularga iminlik birer bitti. İminlik birer bitti. Hem indi onun neticesi nima? يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا Ular minga gina g'ibadat qilalardi, minga gina tag'inal saqlardi, ham minga birovdina tengdash etmayasaklardi. Ya'ni tag'inmayasaklar avliyalarga, qabrlarga, hamdarga, toshlarga, payg'ambarlarga, bir kimga tag'inmayasaklar Allohdan boshqati. Subhanalloh. Buna og'ayini o'sha oyatda Alloh subhanahu va taolo bizga bir nisa hud bilan bayon qila bizga va'dahan. Agar da biz o'sha shartlarda o'tasak, Allohdan va'daga hech shak o'talasak. Hech shak o'talasak. Tugil bizning qudratimiz, xalqimizning quvvati siyosatda, tugil iqtisodda, bayla tugil, uning davlat boshlig'i bilan da eng birinchi bayla dinimiz bilan shuning uchun boshlarga kerak nima ishlarga tarbiya bilan. Durust tarbiya. Eng birinchi ma'rifat kerak yigitlar. Og'ayini ma'rifat kerak. Yoshlarimizni, ulug' yoshlarimizni dinga o'rgatira kerak. O'qitira kerak. Yoshlarimizni, bolalarimizni, kelajak bugunlarimizni adirlarga kerak. Adirlarga kerak nimaga? Durust musulmon bo'lishga, o'zimizga kerak durust islom dinine kirishga ham bolalarimizni shuga tarbiyalarga kerak. Ham kelir Alloh subhanahu taolaning amri. Turmushga asasak va'daga o'talasak. Alloh subhanahu taolo o'sha xalqni ko'tarir. O'sha xalqni ko'tarir. Bizga tiklimlarni ko'targan ham Hamda endi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham g'arablar bilan zo'r o'rnak. Buni Alloh taolo bilan aytmani o'rhatdi bizga. Bizning payg'ambarimiz ham sahobalar musulmonlarni nishigittirib, eng tuban darajali xalqdan eng kuchli, eng quvvatli davlatga aylanganlar. Ham ko'rdik eng tuban darajadagi g'arab xalqi 23 yil ichida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dinni nig'ittirib tutunuv sababli Alloh taolaga nig'ittirib hayinu sababli dinin to'layim durust etib tutuv sababli Alloh taolo ularni ko'tardi ham ularga abro'y berdi, kuch berdi, quvvat berdi. Ham ular eng g'azil, eng to'g'ri davlatga aylandi. Islom dinin sof dinda tutib yashovchi xalqqa o'rdilar. Ham nishigittirib musulmonlar shu yo'ldan toypila boshlay, yo'ylab adım toypila boshlay, shuningsa Alloh subhanahu taolo ularni kamhida. Hem nishigittirib kirib to'g'ri yo'lga bosqalar tutunlar Alloh taolo ularni ko'taradi. Hem yo'q bizning boshqa yo'l, boshqa saroy yo'q. Izlamagizda, xiyollanmagizda deganday boshqa yo'l yo'q. Bitabida o'sha yo'lga qaytaradi ishlaydi. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.